Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru y'uhererekane n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro gatanu kuri gatanu. Ni amakuru akomeye cyane ariko ruko hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, hakurya y'ishyamba rya Kibira ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Ni amakuru akomeye cyane buze guhera mu mirwano iremereye cyane rutura n'imirwano karahabutaka yongeye gusakiranya umutwe wa M23 n'abarwanyi b'abazalendo mu gace ka Buhimba gaherereye muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano yamaze amasaha hafi agera kuri 3. M23 yatwitse ibirindiro by'abazalendo. Ni imirwano ndetse yanasize yivuganye abazalendo benshi nk'uko mbibona hano ku mashusho. Rwose abazalendo baryamye mu bisambu bya Kisimba, M23 yabira byivu. Ibi byose ndaje mbikubwire, ndetse n'imirwano iremereye cyane iri kubera muri ino centre ya Walikale ndetse no muri teritwari muri rusange. Ndaza kandi kukubwira ko muri Kivu y'Amajyepfo M23 hari uduce dukomeye cyane yigaruriye, nyuma yuko yigaruriye uduce tumwe na tumwe muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Hari utundi duce yamaze kuba yibikaho ndetse irushaho gusatira umujyi wa Uvira mu buryo buremereye cyane. Ndetse magingo yangaya ku munsi w'ejo hari amakuru yahwihwiswaga avuga ko intare za Sarambwe zaba zamaze kwica umwe mu bajenerali bakomeye cyane mu ngabo z'u Burundi wari uyoboye ibitero byose bagabye hano Walungu baturutse Uvira. Ibi byose ndaje mbikubwire, ndetse n'andi makuru y'urugamba ari guturuka hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ndaza kandi kukubwira andi makuru akomeye cyane kugeza amagingo yangaya. Lieutenant General Yavi Kabeya wahoze ari umwizerwa wa Tshisekedi uyu yamaze gutabwa muri yombi. Tshisekedi akijya ku butegetsi muri Mutarama 2019 yagize Lieutenant General Yavi Kabeya umuyobozi w'ibiro bishinzwe igisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu Maison Military. Rero uyu nguyu yamaze gutabwa muri yombi mu buryo buremereye cyane. Ndaza kukubwira icyo ari kuzira ndetse n'icyo Tshisekedi yaba ari kubivugaho. Ndaza kandi kukubwira andi makuru ari Kinshasa nyuma yuko Minisitiri w'Ubutabera muri iki gihugu Constantin Mutamba warahiye ko ngazafunga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nyuma yuko yeguye ku mirimo yo kuba minisitiri. Magingo yangaya urukiko rwamaze gutangaza ko rugiye kumukurikirana noneho mu buryo budashidikanwaho. Ndaza kandi no kukubwira amakuru ari guturuka muri teritwari ya Rucuro, naho imirwano ntabwo yoroshye n'aka na gato. Intare za Sarambwe zongeye gukozanyaho n'ihuriro ry'abazalendo mu buryo buremereye cyane. Saho gusa hari imirwano kuko no muri teritwari ya Masisi, ni mu rugabaniro rwa Masisi ndetse na Walikale naho hari imirwano mu bice bitandukanye. Ndaza kandi kukubwira andi makuru akomeye cyane. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ari mu bishimiye icyemezo cy'ubwegure bwa Constantin Mutamba, ndetse ashimangira ko ibi byose byari kumugaruka. Yagiye aharabika u Rwanda kenshi ndetse n'imvugo ze zivangura ziganjemo izo kuvangura igihugu, bavuga ko ngo abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda gatari abanyekongo ngo ahubwo ari abanyarwanda. Ibi byose Nduhungirehe yagize byinshi abivugaho. Sawa gusa kandi ndaza kukubwira amakuru ari guturuka hakurya y'inyanja ngari. Ibintu byakomeye cyane. Amerika ishobora kuba igiye kurasa Irani mu buryo bukomeye, ndetse magingo yangaya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye abaturage bose kuva mu mujyi wa Tehran, ni mu murwa mukuru wa Irani, aho bivuga ko Amerika igiye kurasa bikomeye cyane uyu murwa mukuru wa Tehran. Amerika yasizoye nyuma y'ibintu iri kubona Irani iri gukorera Israel. Ndaza kandi kukubwira n'andi makuru akomeye cyane. Magingo yangaya Israel yaturikije cyangwa yarashe bikomeye cyane televiziyo y'igihugu cya Irani yatambutsaga amakuru. Ni amakuru rero y'imbona nkubone cyangwa nyine mu buryo bw'amashusho. Magingo yangaya iyi televiziyo y'igihugu cya Irani yamaze gutwikwa. Ibi byose reka nze mbikubwire gatanu kuri gatanu. Reka mbahereze ikaze n'abasabe gukora subscribe mwe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro gatanu kuri gatanu.
reka munyemerere mere ahitwa Buhimba M23 yarasenye amasaha agera kuri 4 n'abazalendo mu buryo buremereye cyane. Ni imirwano ikomeye yatangiye kuwa 2 Kamena tariki ya 17 yongeye gusakirana M23 ndetse n'abazalendo mu gace ka Buhimba gaherereye muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu minsi ishize nibwo M23 yari yegaruriye aka gace ariko iza kukavamo kuri tariki ya 15 Kamena 2025 ikirukanwemo n'abazalendo. Abazalendo rero bazindutse barasaba bikomeye cyane ingabo za M23 ndetse amakuru aranavuga ko M23 yari ifite ibirindiro ku musozi wa Kasopo ndetse amakuru aranavuga ko M23 yanaguye ibirindiro byayo yigarura aka gace ka Buhimba irushaho gusatira centre ya Walikale. Amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko nyuma yo kumenya ko abazalendo bagabye igitero hano Buhimba, ingabo za M23 zari ziri mu mudugudu wa Rusamambu aha hafi rero yaho M23 n'ubundi yari ifite ibirindiro. Gusa amakuru aravuga ko abazalendo basubijwe inyuma bagezwa ahitwa Rusamambu n'ubundi aha ni mu matware ya M23, aha niho bakubitiwe noneho mu buryo buremereye cyane. M23 yabarashe karahava, ivumbi riratumuka hano muri aka gace kuko biravugwa ko abazalendo benshi bahasize ubuzima. Amakuru rero atangwa n'abayobozi gakondo bo muri aka gace aravuga ko imirwano y'impande zombi yamaze amasaha agera kuri 4 ariko M23 ngo yarashishaga intwaro ziremereye cyane irasa ku ngabo za abazalendo. Ndetse amakuru yandi aranavuga ko intare za Sarambwe kuba zamaze gusatira agace gakomeye cyane ka Buhimba ndetse n'agasozi ka Kasopo bigiye kubagurira amayira yo kwinjira muri centre ya Walikale nyuma yuko bafashe ikibuga cy'indege gito cya aerodrome cya Pinga, bagafata n'iyi centre ya Pinga akaba ari nawo mujyi mukuru w'ino teritwari ya Walikale. Magingo yangaya rero ibintu byakomeye, ibintu ntabwo byoroshye hano Walikale. M23 ikomeje urugamba rutoroshye, dukomeje gukurikirana n'ubundi uko byifashe. Saho gusa hari kuvugwa imirwano, ariko mbere yuko nerekeza muri Kivu y'Amajyepfo M23 yarushijeho gusatira Uvira, reka mbanze mbabwire iby'uyu mujenerali wahoze ari umwizerwa wa Tshisekedi gutabwa muri yombi kwe. Yitwa Lieutenant General Yavu Kabeya. Uyu nguyu urwego rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe iperereza bamutaye muri yombi. Uyu nguyu rero wabaye umwizerwa wa Perezida Tshisekedi kuva muri 2019 ubwo Tshisekedi yajyaga ku butegetsi. Tshisekedi akijya ku butegetsi muri Mutarama 2019 yagize uyu Lieutenant General Yavi Kabeya umuyobozi w'ibiro bishinzwe igisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Muri 2023 uyu Kabeya yasimbujwe General Frank Ntumba kuri izi nshingano. Icyo gihe byatangiye nyine guhwihwiswa ko izi mpinduka zatewe n'uko Tshisekedi atarakizera uyu Yaovu cyangwa Kabeya cyane ko nta yindi mirimo izwi yanahise amuha. Magingo yangaya amakuru aturuka i Kinshasa aravuga ko uyu Lieutenant General Kabeya yatawe muri yombi mu gitondo cy'uku ya 16 Kamena 2025. Gusa ibyo akurikiranweho ntabwo bizwi, nta n'icyo inzego zibifitiye ubushobozi ziratangaza ndetse n'ububasha. Urwego rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe iperereza rumaze iminsi rufunga abofisiye bakuru, gusa ibyaha bakurikiranweho ntibyatangajwe. Gusa sosiyete sivile ziragaragaza ko hari hasanzwe hafunzwe abo ku rwego rw'abajenerali bagera kuri 29. Sosiyete sivile hano i Kinshasa iranagaragaza ko bidakwiye kuba abasirikare bamara igihe kinini bafunze bataraburanishwa, ariko umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomusa yasubije ko mu bihe by'intambara nta bwihute kuba bukwiye kubaho cyangwa nta kwihuta nyine bikwiye kuba mu gucira imanza abasirikare. Birakekwa ko gufunga kw'aba basirikare gufitanye isano n'umwuka mubi uri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza muri 2019, aho bamushinja kuba umuyobozi w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23
riri kugenzura ibice byinshi muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Reka munyemerere n'ubundi nkomereze ku makuru akomeye cyane afitanye isano n'imirwano iremereye cyane iri kubera muri Kivu y'Amajyepfo. N'ubundi M23 yongeye kwigarurira ibice byinshi, irushaho gusatira umujyi wa Uvira mu buryo buremereye cyane. Mu gitondo nibwo ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 na Twirwaneho babohoje agace ko muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo, ni agace kitwa Bwenda. Amakuru kugeza ubu aravuga ko M23 yanongeye kwigarurira ibice bitandukanye muri groupement ya Kahongo, aha ni muri teritwari ya Walungu. N'ubundi mu busanzwe aka gace ka Bwenda gasanzwe kari muri groupement iyi ngiyi nyine ya Karohongo, gaherereye rero mu ntera ngufi uvuye muri centre ya Nyangezi. Iyi centre umutwe wa M23 wibohoje mu kwezi kwa kabiri y'umwaka 2025 nyuma yo gufata umujyi wa Uvira ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo. Ndetse magingo ya amakuru anavuga ko M23 yatangije operation akomeye cyane yo gufata teritwari ya Uvira. Benshi bamaze iminsi bavuga ko M23 yatinye no Uvira, ndetse andi makuru akavuga ko abasirikare ba M23 bari ahitwa ku ndondo ya Rurambo bategereje sinyare ya General Sultan Emmanuel Makenga bagahita bafata ino Uvira. Magingo ngaya ingabo z'abarundi nubwo arizo zikomeje kurwana mu b'imbere, ariko hari amakuru avuga ko ziri gukubitwa bikomeye cyane ndetse zigakubitirwa muri ino teritwari n'abantu bataramenyekana. Bivugwa ko ari intare za Sarambwe zaba zinjiye muri ino teritwari. Mbere yuko nerekeza mu yandi makuru akomeye cyane, reka mbanze nkubwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kurasa kuri Irani mu buryo bukomeye cyane. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye abaturage bose kuva mu mujyi wa Tehran b'Abanyamerika, ni mu murwa mukuru wa Irani, aho bivugwa ko ishobora Amerika kurasa muri ino Irani. Trump yabitangaje abinyujije ku rubuga rwe rwa Truth Social, aho yavuze ati Irani yagombaga kwemera amasezerano n'abasabye cyangwa nayisabye, ati nagahomamunwa kubona ubuzima bwinshi butaratakara. Irani rero ati ntigomba na rimwe kugira intwaro za kirimbuzi cyangwa za nikiriyeri, ati nta busobanuro babona bampereza kuba batunze intwaro za kirimbuzi. Iri tangazo Trump kandi yaryandikiye Isirayeli, nayo ayisaba ko abaturage b'Amerika bava mu bice bimwe na bimwe, ndetse amakuru anavuga ko Abanyamerika bamwe na bamwe batangiye kuva muri Irani. Biravugwa ko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kurasa Irani ivumbi rigatumuka. Irani yasubije ko ibi ari intambara y'amasomo yo mu mutwe, aho yavuze ko ngo uburyo bwo gutera Irani ngo budashoboka. Irani ati twebwe ntabwo duterwa ubwoba. Abakuru b'ibihugu rero bigize G7 bahise bashyira ahagaragara itangazo bashyikirije uburenganzira bwa Isirayeli bwo kwirwanaho. Bavuga ko rero Irani ariyo ntandaro y'ibibazo byinshi by'umutekano muke muri aka karere. Basabye kandi ko hashakwa ibisubizo byaganisha ku ituze mu burasirazuba bwo hagati, harimo n'ihagarikwa ry'intambara muri Gaza. Reka kandi nkubwire ko magingo ngaya Isirayeli yaturikije bikomeye cyane televiziyo y'igihugu cya Irani yatambutsaga amakuru imbona nkubone cyangwa mu buryo bw'amashusho. Isirayeli yagabye igitero gikomeye cyane kuri televiziyo ya leta ya Iran cyangwa Iriba i Tehran, mu gihe iyi televiziyo yari iri gutangaza amakuru imbona nkubone n'amashusho yagaragaye yerekanye urusaku ruturika mu cyumba cy'abanyamakuru ndetse n'amatara yahise avaho cyangwa arazima. Iran yatangaje ko umwe mu bakozi b'ino televiziyo yahise ahasiga ubuzima. Israel ivuga ko igamije gusenya ikigo cy'itumanaho cyifashishwaga n'ingabo za Iran mu bikorwa bya gisirikare. Mu mujyi wa Tehran abaturage benshi bahise bafata inzira barahunga, imihanda yuzura imodoka, amaduka menshi arafunga, ndetse bamwe mu baturage batangaje ko bafite ubwoba bukomeye. Iran yamaganye icyo gitero igishinja Isirayeli gukora icyaha cy'intambara, mu gihe Isirayeli yo ivuga ko igamije guhagarika intwaro za kirimbuzi za Iran mu buryo bukomeye. Bagarukaho reka twinjire noneho
mu biri kugenda bitangazwa byatunguranye cyane. Imiryango itegamiye kuri leta yashinje Jean Pierre Bemba minisitiri w'ubwikorezi kuri ayo macakubiri. Ikigo cy'ubushakashatsi ku burenganzira bwa muntu ni IRD, ni ikigo cy'ubushakashatsi ku burenganzira bwa muntu, ni IRDH, ndetse n'umuryango utegamiye kuri leta witwa Justicia Asbel. Rero kuwa mbere tariki ya 16 Kamena nibwo bamaganye mu itangazo basohoye bagaragaza ibyo minisitiri w'intebe wungirije akanaba na minisitiri w'ubwikorezi Constantin Jean Pierre Bemba yagiye atangaza ku mvugo zibiba urwango, basanga ngo ari politike y'ibinyoma. Iyi miryango rero yombi irashinja minisitiri Jean Pierre Bemba gukoresha ingamba zo gutangaza ibinyoma binyuranyije rero n'amahame y'ukuri ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubunyangamugayo, ati bigomba kuranga politike, ati ntabwo yigeze bikurikiza. Bahamagariye rero guverinoma kwanga propaganda iyo ari yo yose ishobora guteza amakimbirane muri politike no guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Ibirego bidafite ishingiro bishinjwa umushoferi wa Katumbi, Moise Katumbi, ni ukuvuga ngo ni imiryango itegamiye kuri leta ikomeza ivuga ko ihangayikishijwe cyane cyane n'ikiganiro cyatangajwe tariki ya 9 kugeza ku ya 10 Kamena 2025 kuri Radio Top Congo, aho Jean Pierre Bemba yashinjaga rero ko aho yashinjaga ibintu bidafite ishingiro, bidafite n'ibimenyetso bifatika, avuga ko umwe mu bashoferi ba Moise Katumbi Chape witwa Kafushi ko ngo yatangaje ko kugeza ubu ngubu ngo ububiko bw'intwaro buri mu kibanza cy'ubwubatsi bwa Imulonde. Yego, icyakora nk'uko iyi IRDH na Justicia babitangaza, iperereza ryabo ryerekanye ko nta kimenyetso cyemeza ibyo birego. Urubanza rwaje kurangira umushoferi arekuwe nk'uko iyi nkuru dukesha mediacongo.net ivuga. Kwibasira Katumbi ni umwuka mubi ushingiye ku moko. Itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara rivuga kandi ko minisitiri w'intebe wungirije yakwirakwije inkuru y'ibinyoma avuga ko Moise Katumbi yahunze igihugu rwihishwa nyuma y'uko bivuzwe ko mu kibanza cye havumbuwe intwaro. Icyakora imiryango itegamiye kuri leta ivuga ko ifite ibyangombwa byemewe, harimo uruhushya rutangwa n'ikigo gishinzwe indege za gisivile byerekana ko urugendo rwa Moise Katumbi rwari rwemewe. Iyi miryango IRDH na Justicia iramagana imvugo za Bemba babona ari mbi cyane, aho akunze kwibaza ku bwenegihugu bwa Congo bw'abanyapolitiki bamwe na bamwe nka Joseph Kabila na Moise Katumbi. Bemeza kandi ko aya magambo ashobora kongera amacakubiri ashingiye ku moko no kwangiza ubumwe bw'igihugu. Birumvikana cyane. Yego, indi nkuru twarebera hamwe ni ibiri kugenda bitangazwa na Vital Kamerhe. Yes, ni ibiri gutangazwa na Vital Kamerhe. Noneho yego, ndahamya ko ndakeka ko yakoresheje hagati mu ntozi. Ahangaha sinzi niba Kinshasa iza kubyumva neza. Dosiye ze zigiye kongera zibyuke. Yego, urabyuka ko minsi ishize Vital Kamerhe yari mu mazi abiri, ndetse byanagaragaraga ko ashinjwa kutamagana ayo 23. Yego, noneho bisa nkaho none yanabishimangiye. Avuga ko urumva ngo abakozi ba leta bari mu bice biri kugenzurwa n'uyu mutwe ngo bagomba gukomeza guhembwa, ati nta kabuza ni mu gihugu, ati ntabwo bakwiye guhezwa, ati ntabwo bakwiye guhezwa kabisa. Uyu ni perezida w'inteko nshinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vital Kamerhe. Yasabye ko cyangwa abantu bose cyangwa abakozi bari mu bice biri kugenzurwa na M23 nabo babona imishahara yabo bagakomeza guhembwa. Yego, ibi rero yabisabye ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 15 Kamena mu ijambo rye ryasozaga inama isanzwe y'imitwe yombi y'inteko nshinga amategeko ya Kongo. Yego, Vital Kamerhe yagize ati nk'uko twabishimangiye mu nama nyinshi
muri iki gihembwe ati twongeye gusaba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na minisitiri w'intebe ndetse n'abagize guverinoma bose ko imishahara y'abakozi ba leta n'abakozi b'ibigo bya leta mu turere twigaruriwe ati ikomeza gutangwa ku gihe, ati intambara ntigomba kwemerwa kuba urwitwazo rwo gutanga ibihano bibiri kuri aba baturage. Ibi rero ngo ntabwo ari ibintu bishya kuko Vital Kamerhe yibutsa ko mu gihe cyashize uburasirazuba bwa Kongo bwari bwarigaruriwe n'abanyamahanga, abakozi ba leta batigeze bahagarikirwa imishahara. Ati kuki bahagarikirwa imishahara kandi ari abakozi ba leta? Yego, ati rero nko kuvuga nuko abatuye mu bice abakorera mu bice M23 igenzura ari abakozi ba leta bakomeze bahembwe. Yego, bakomeze bahembwe kandi bahembwe na Tshisekedi. Yego, Maginganga Vital Kamerhe yagiye avuga ati twarabikoze igihe harigaruriwe avuga nyine mu burasirazuba bwa Kongo. Ati igihe harigaruriwe na Uganda n'u Rwanda. Ati kandi icyo gihe twari dufite imitwe irenga 6 y'inyeshyamba. Ati ibice bigera kuri 3 bya 4 by'igihugu byose byari byarigaruriwe ariko umushahara ukomeza gutangwa. Ati rero twaranabikoze dushyigikira abakoresha bacu. Ati tuzana n'abandi bashoramari mu by'ubukungu bo muri Bukavu, Goma, Butembo, Beni, ati babazana muri Kinshasa. Ati bungukiye muri iki gikorwa ndetse mu gihe rero mu nkunga zagiye zitangwa n'ikigo cy'iterambere ry'inganda. Ati niho bagiye babonera imishahara yabo. Mu ijambo rya Vital Kamerhe kandi yanatangaje ko yakanguriye bikomeye cyane bagenzi be mu nteko ishinga amategeko n'umutwe w'abadepite kurwanya icyo yise intambara y'ubushotoranyi y'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo ikorwa na M23. Indi nkuru igezweho ni Busu Bwangwi Nshombo Patrick. Busu Bwangwi Nshombo Patrick, iri zina rirakomeye cyane. Uyu rero mu ihuriro Alliance Fleuve Congo yahawe inshingano, urumva, zo kuba guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Tariki 16 nibwo yazihawe ndetse yaje gutangira n'imirimo ye kuri ubu ari kuzuza inshingano. Yarahiriye inshingano zo kuba guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo ari kumwe na guverineri wungirije w'iyi ntara ushinzwe ubukungu, imari ndetse n'iterambere yitwa Mukiza Sabinesha Gadi. Bombi rero barahiriye imbere y'abayobozi ba AFC M23 barimo umuhuzabikorwa wayo Colonel Nanga ndetse n'umwungiriza we akanaba perezida wa M23 Bertrand Bisimwa. Nagira ngo ko hari n'abandi hari kandi guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto n'abandi banyacyubahiro batandukanye nabo bari bahariye. Guverineri Busu Bwangwi nyuma yo kurahira yatanze isezerano ry'uko agiye gukorera hamwe n'abaturage batuye umujyi wa Bukavu mu rwego rwo kugera ku ntego za AFC M23. Ati uyu munsi ni icyubahiro kubera ko ihuriro ryampaye amahirwe yo gukorera abaturage. Uyu munsi sindi buvuge byinshi. Ati ngiye gukorana n'abaturage ba Bukavu kugira ngo twese hamwe tuzabashe kugera ku ntego za AFC M23. Yashimiye kandi ubuyobozi bwa AFC kubwo kumugirira icyizere bukaba bwaramuhaye ziriya nshingano. Ku wa gatatu tariki 11 Kamena nibwo Busu Bwangwi Nshombo Patrick yagizwe guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo asimbuye Birato Rwihimba Emmanuel uherutse kugirwa umuyobozi w'ibiro bishinzwe uburezi ndetse no guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari mu mujyi wa Goma. Busu Bwangwi Nshombo Patrick asanzwe azwi cyane muri Kivu y'Amajyepfo ndetse mu mwaka ushize wa 2024 ari mu bari bahataniye gusimbura Theo Ngwabije wahoze ari guverineri w'iyi ntara. Icyo gihe yabaye wa gatanu mu matora yisije Jean-Jacques Perusi wahunze i Bukavu M23 ikimara kuhafata, ari we utorewe kuyobora
iriya ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Tunyarukiye ku kibuga cy'imirwano dukubite tubangura tubabwire ko ituze ryongeye kugaruka muri centre ya Kabare nyuma y'imirwano ikaze M23 na Wazalendo bamaze iminsi bahanganyemo bwana Sanzefura. Yego, ku munsi w'ejo nibwo ubuzima bwongeye kugaruka muri centre ya Kabare ndetse n'abaturage batangiye gusubira mu mirimo yabo nyuma y'imirwano ikaze yari imaze iminsi icicikana mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo hagati y'abarwanyi b'Abazalendo ndetse na M23. Ni imirwano yabaye rero kuva mu cyumweru gishize mu bice bya Kabare, aho yasize yangirije ibintu byinshi cyane muri aka gace, abantu benshi bahasiga ubuzima, abandi barakomereka, ibigo by'amashuri byinshi birafunga, imiryango y'abanyeshuri barahangayika kubera amasomo yahise ahagarara. Nubwo rero hari ituze, gusa hari amakuru avuga ko ngo iri tuze rishobora kuza kongera guhungabana ndetse ubwoba ni bwinshi. Hari imiteguro y'urugamba. Yego, aha ni Kabare. Yego, ni hamaze iminsi barwana coalition itera iturutse muri hariya muri parike ya Kauzi Biega. Byagiye bigora cyane abarwanyi ba M23 ariko bagiye banasubiza inyuma ibyo bitero. Yego. Magingo yanga rero aha Kabare ubundi higanjemo imihanda ngirimo abantu bake bakora ibikorwa by'ubucuruzi n'ubwikorezi, bakaba bakomeje rero kugenda bagaruka buhoro buhoro, bari gucuruza, bari gukora ibikorwa bya buri munsi. Yego, ko abaturage rero basubira mu mirimo yabo ya buri munsi, ni nako bagaragaza ubwoba bw'uko imirwano ishobora kongera kubura igihe icyo ari cyo cyose. Bati rwose ntitwizeye ko umutuzo twawutindana. Yego, ku kijyanye rero n'amasomo, abanyeshuri amashuri yisumbuye ndetse na primaire ubwo ngubwo mu ishuri rya Kamole, iri shuri niryo ryonyine ryatangiye amasomo. Rero ryatangiye nayo ku wa kabiri mu gitondo. Andi mashuri agera kuri 5 yo muri aka gace akomeje gufunga imiryango bitewe n'ingaruka z'imirwano yanageze kuri aya mashuri. Abanyeshuri rero n'abarimu bo muri ibi bice bakomeje kugaragaza ihungabana ryatewe n'urusaku rw'imbunda ziremereye cyane n'ibisasu byaturikiraga hafi y'ayo mashuri yabo, ndetse n'umunyeshuri umwe akaba yararashwe akahasiga ubuzima ubwo imirwano yari irimo yibasatira. Uwitwa Sami Mulemangabo ni umwe rero mu bayobozi ba societe civile muri teritwari ya Kabare, avuga ko nubwo hari ituze ariko ubuzima butarasubira mu buryo neza kuko abantu bataratangira kwizera umutekano wabo. Muri centre ya Kabare haragaragara ituze rigereranyije, abaturage rero ngo baracyanafite ubwoba. Amashuri magingo ngaya yongeye gufungura amwe n'amwe. Rero kugeza ubu ngubu inyeshyamba za M23 ziragaragara mu duce twose two muri teritwari ya Kabare, zirahagenzura hose. Aho rero birukanye Abazalendo, babirukanye kuva kera, bagahungira mu ishyamba muri parike y'igihugu ya Kauzi Biega, ari naho bagitera baturutse. Yego, ibi byose rero ni biri kugenda bitangazwa muri teritwari ya Kabare. Bibaye kandi mu gihe ubuyobozi bw'akarere na MONUSCO basabye impande zombi gutanga umutekano urambye ndetse no gukomeza ibiganiro bigamije guhagarika burundu imirwano kugira ngo abaturage basubire mu buzima busanzwe. Kongere tunyarukire Bukavu, hari amakuru aturutseyo. Biravuga ko abantu 6 bo mu muryango umwe bakomerekejwe bikomeye mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere. Byari bitaratangazwa ariko amakuru atugezeho avuga ko ngo byagize gutya biratungurana cyane. Urumva ni byatangajwe n'abatangabuhamya bavuga ko ngo nabagizi ba nabi binjiye ku ngufu mu rugo rw'umuryango wa Masha Balemba. Uyu Masha Balemba uzwi ku izina rya Lenoir ni umwe mu bazwi hariya. Ngo bahise rero aba bagizi ba nabi bahise bakimara kugera mu rugo rwe bahise batangira gukubita no gutoteza abagize urwo rugo. Nyuma yo kubahohotera no kubakorera iyicarubozo, babasahuye amafaranga menshi, ibikoresho by'agaciro birimo zahabu, telefone ngendanwa ndetse n'ibindi bikoresho bifite agaciro. Bamwe mu barokotse rero icyo gitero barashwe amasasu, abandi bakomerekejwe bikomeye n'imipanga ndetse n'imyambi. Ubu bose rero bakaba barimo kuvurirwa mu bitaro mu buryo bwihutirwa kubera ibikomere bikomeye. Iyi nkuru yababaje benshi ikanongera no gucengeza ubwoba mu mitima y'abaturage ba Bukavu,
aho umutekano ukomeje kuzamba umunsi ku munsi, uyu mujyi ugenzurwa na M23. Lubala Nicolas ni perezida w'ihuriro rya Nouvelle Dynamique de la Société Civile mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, yavuze ko ibintu bigeze ahakomeye. Ati nta joro rishira hatabaye igitero ku muryango runaka. Ati abaturage babayeho mu bwoba bukabije, batazi uwo bareba ngo abafashe. Ati ibi ntabwo byakomeza kwihanganirwa. Yamaganye bivuye inyuma umutekano muke uri gukaza umurego muri Bukavu no mu nkengero zaho, ndetse asaba inyeshyamba za AFC M23 ziri gufata umujyi gutanga umutekano ku baturage n'ibintu byabo. Societe civile nayo yasohoye itangazo rigira riti iki gitero ni ikimenyetso gikomeye cy'uko abaturage ba Bukavu batakigira uwo babariza, bumva baratereranywe mu gihe urugomo n'ubugizi bwa nabi bibaye bisanzwe mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubuyobozi bw'igihugu, ingabo ndetse n'inzego z'umutekano zirahamagarirwa gufata inshingano zo kurinda abaturage no guhangana n'ubwicanyi buri guhitana inzirakarengane buri munsi hano muri mujyi wa Bukavu. Bwana Nsanzimfura Jarimura, reka dukomeze turebera hamwe n'andi, ariko hari uwitwa ngo ni Colonel Kayina uvuga ko hari umugambi ari gutegura kuri Tshisekedi, ngo ndetse aramusaba ko yegura vuba na bwangu by'ako kanya. Uyu Innocent Kayina wahoze mu bayobozi ba M23 uramuzi? Yego, uyu rero nawe arabizi ko yishingiye umutwe we wa CNRC, urumva? Ariko mu nyandiko yatanze ndende rwose, umutwe we wa Coalition Nationale pour la Libération du Congo aravuga ko ugiye guhagurukira Tshisekedi, natava ku butegetsi baramukuraho. Ibintu ni bibiri, umutwe ukorera muri Ituri birakomeye. Tshisekedi abamwanga cyangwa se abamurwanya ni benshi, abari kumuhigisha uruhindo nabo ntibagira ingano. Narora nabi birambyarira amazi nk'ibisusa, natava ku butegetsi kamubayeho. Turebera hamwe rero uko byifashe Irucuru. Yego, muri Kivu y'Amajyaruguru ni urugamba n'ubundi rwazindukiye ku munsi w'ejo mu bice bitandukanye byo muri ino teritwari ya Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru, hagati ya M23 ndetse na Coalition. Magingo yanga rero kuva mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 16 ga Kamena 2025 nibwo iyi mirwano yabaye, yari hanganishije umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC. Nubwo haracyari umutuzo muke, haracyari ubwoba. Magingo yanga amakuru aturuka muri ibi bice aravuga ko iyi mirwano yabereye mu bice bya Busumba ndetse na Bunkuba, ni ibice biherereye mu birometero 10 uvuye muri centre ya Mweso, ni muri groupement ya Bukombo muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atandukanye aragaragaza ko humvikanaga urusaku rw'intwaro ziremereye cyane ndetse n'izoroheje mu gihe cy'isaha kuva ku isaha y'isa 2 kugeza ku isaha y'isa 5 za mu gitondo. Ni imirwano yanatumye abaturage benshi baturiye muri bice bahunga ku bwinshi berekeza ahitwa Buhumbira no mu bice byo muri teritwari ya Masisi, bahunga iyi mirwano yaberaga hano Irucuro. Urugamba rero rumaze iminsi rubera muri ibi bice kuva no mu cyumweru gishize, aho ingabo za leta ya Congo FARDC zagiye zigaba ibitero mu birindiro bya M23, gusa M23 bikarangira isubije inyuma ibi bitero inshuro nyinshi. Biravugwa ko kandi mu cyumweru gishize n'imirwano yanabereye ahitwa Katsiro, mu gihe abaturage nabo ngo bahahunze kuko ni imirwano yanasize ibi bitaro bya Katsiro yego, nabyo ngo bisenyutse mu buryo bukomeye cyane. Imurenge rero naho amakuru aturukayo naya, nubwo mu Minembwe no mu nkengero zayo hiriwe ituze ku munsi w'ejo, amakuru ari guturukayo aka kanya, amakuru yaranze umunsi wa kabiri ngo habaye ubukonje budasanzwe. Ni amakuru dukesha abaturiye muri ako karere kazwiho kuba gaherereye mu misozi miremire yo muri teritwari ya Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Bagize bati Rugezi, Mikenke na Minembwe ni amahoro, nta hantu na hamwe higeze humvikana urusaku rw'imbunda nk'uko byahoraga. Nubwo muri aka karere gasanzwe gatuwe cyane n'abanyamurenge kiriwe neza uyu munsi wa kabiri tariki 17 Kamena, nyuma yaho mu minsi ishize
kagiye karangwamo n'intambara ariko nyamara ngo kabayemo ubukonje budasanzwe. Ati haratuje ariko hari ubukonje bwinshi, habaye nk'indondo. Urumva ubwo bavuga indondo ya Rurambo cyangwa indondo ya Bijombo. Mu busanzwe mu Minembwe cyane cyane ku Kaziba, Irundu, Runundu, Karingi n'ahandi hakunze kuba indara. Indara ubwo ni iki? Barara. Ego, hakunze kuba barara. Muri aya mezi tugezemo nk'ukwezi. Ego. Ati muri aya mezi tugezemo nk'ukwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi bijya kugera mu masaha ya saa 9. Bijya kugera mu kwa 9. Imaze ngo gushyiraho. Ubwo ni indara. Bizajya kugera mu kwa 9. Ubwo ni indara cyangwa ni bavuga izimbeho. Ngo indara ituma imisozi yuma. Indara subwo ni nyumwakabwe. Abantu bacu baze kutubwira. Mutara rwose uri hari Murenge amakara yaduhaye. Indara ubwo tubivuga bwo gucyo nyina bariyo abahazi n'abasabazo ururimi neza barabyumva neza. Ngo ni indara ituma imisozi yuma cyane ndetse ubundi igatwika n'ibihuru bimera ku misozi ndetse no mu bisambu. Noneho rero aya makuru akomeza avuga ko bwarinze bwira nta kazuba karashe. Tekada hiriwe ari icura burindi. Ibyo byagaragaye igakangara, Kalonge, Rundu, Minembwe Centre, Kaziba ndetse na Mishashu ndetse n'ahandi muri ibi bice. Ahitwa Bibogobogo byifashe bike. Yego rero uwashinjwaga kuba ishyano ku banyabibogobogo cyangwa ko ari abanyamurenge batuye muri ibi bice. Yego. Magingo ya ntakiriho. Rero witwa Kijeyi wari umumayimayi niwo wibaga ihene z'abanyamurenge baha mu Bibogobogo muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Ku munsi rero wo kuwa mbere tariki ya 16 Kamena 2025 nibwo amakuru yavaga muri bice avuga ko witwa Kijeyi yagiye hanze avuga ko ngo yishwe ngarozwe n'abafurero. Yego. Uyu Kijeyi uyu nguyu yapfuye mu buryo butunguranye. Yego. Ibi rero byagiye nabona bigarukwaho kuko amakuru akomeza avuga ko umurambo we ushobora kuba warashyinguwe yego ku mugoroba w'ejo. Yashyinguwe rero ahitwa Magunga. Kabisa ni ibyo ngibyo. Urumva mu Bibogobogo baratuje kuko uyu ni wabagabagaho ibitero, ni wo wabibaga, ni wo wateguraga udutero shuma. Ibi byose rero abanyamurenge baha mu Bibogobogo barabikize niko navuga. Dukomereze mu Burundi. Dukomereze mu Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi haravugwa ikirere. Yego. Inkuru iri kugarukwaho cyane ariko tugaruke mu Rwanda. Tugaruke mu Rwanda. Duhere mu Rwanda. Turebera hamwe inkuru ya Ingabire Victoire watumijwe n'urukiko rukuru. Yatumijwe n'urukiko rukuru. Yitwa Ingabire Victoire umuhoza ufite ishyaka Dalifa umurinzi ritemewe n'amategeko mu Rwanda. Yatumijwe mu rubanza rw'abakekwaho gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda ruri kubera mu rukiko rukuru rwa Kigali. Uru rubanza ruregwamo umunyamakuru Nsengimana Theoneste n'abandi 8 barimo abahoze ari abanyamakuru wa Dalifa rwakomeje ku ya 17 Kamena 2025. Sibomana Sylvain ufatwa nk'umuhuzabikorwa w'uwo mu rugambi niwe watangiye abazwa kuko yari atararangiza impamvu z'ubwiregure bwe. Yego, urukiko rero rwatangiye rubaza ibibazo bikomeye cyane bifitanye isano n'amahugurwa abo banyamuryango bagiyemo ndetse n'ibijyanye n'umunsi wiswe wa Ingabire Victoire Day wo kwizihizaho ubuzima bwa Ingabire Victoire IVD Ingabire Victoire Day wari wateguwe. Bisomana yasobanuye ko amahugurwa yateguwe kandi aterwa inkunga n'uwitwa Asampo, ariko ngo ubushinjacyaha bugaragaza ko aba bombi bari bafitanye imikoranire ya hafi na Ingabire Victoire. Bwagaragaje ko rero ngo ubutumwa bugufi bwo kuri telefoni bwagaragaraga ko Ingabire Victoire hari amafaranga yahaga Sibomana yo kumufasha mu buzima busanzwe najyanye n'aya mahugurwa. Ku rundi ruhande kandi umunyamakuru Nsengimana yavuze ko
amashusho yatambukijwe ngo yayahawe na Ingabire Victoire kandi ko ngo ni nabyo yagombaga gutangaza ku ya 14 Ukwakira 2021 ku munsi wa Ingabire Day, ari we ngo wabimburiye, bityo batarakwiye kuryozwa ibyo yavuze. Ubushinjacyaha ntabwo bwagaragaje isano iri hagati y'amahugurwa na Ingabire ndetse n'uyu Nsengimana, gusa biravugwa ko Nsengimana yafashije aba bantu gutegura iyi gahunda abinyujije kubaha urubuga ku muyoboro wa Umubavu TV, bakavuga amakuru y'ibihuha aharabika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ingabire Victoire yavuzwe kenshi muri iyi dosiye igiye kumara rero imyaka igera kuri 4, ariko ntabwo yari yahamagawe n'urukiko kugira ngo atange ubusobanuro. Urukiko rwahise rubaza ubushinjacyaha impamvu Ingabire Victoire atabajijwe kandi avugwa cyane muri iyi dosiye. Bavuga ko ruhamagaza uwo rushaka, ariko iperereza rigikomeje. Rushingiye ku ngingo y'106 iteganya guhamagaza mu rubanza abafatanyije icyaha cyangwa ibyitso bataregeye urukiko, rwategetse ko Ingabire nawe azitaba urukiko akagira ibyo asobanura. Iyo ngingo igaragaza ko iyo urukiko rusanze hari impamvu zatuma hakekwa abandi bantu kuba barafatanyije gukora icyaha cyangwa se ari ibyitso by'ukurikiranyweho icyaha, rurabahamagaza ngo bagire ibisobanuro batanga muri urwo rubanza. Ikomeza yerekana ko iyo urukiko rumaze kubaza abahamagawe mu rubanza rugasanga nta bimenyetso bituma bakekwaho icyaha, rufata icyemezo cyo gukomeza iburanisha batongeye guhamagarwa. Iyo rusanze ibisobanuro batanze mu by'ukuri ngo bidahagije kandi urukiko rugasanga hari ibimenyetso bibashinja icyaha, rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza buhereye ku byagaragajwe mu iburanisha. Uru rukiko kandi rwategetse ko Ingabire agomba kwitabira uru rubanza tariki ya 19 Kamena akagira ibyo abazwa bitandukanye. Nuko mu minsi yabanje rero yanyuzagamo akarwitabira agiye kumva uko abaregwa biregura. Ingabire Victoire wabaga mu Buholandi yageze mu Rwanda mu mwaka 2010 ubwo yari akiriye mu ishyaka FDU Inkingi. Yafunzwe muri uwo mwaka ashinjwa ibyaha birimo kugambanira igihugu no kurema umutwe utemewe. Arekurwa mu mwaka wa 2018 nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida Paul Kagame. Mu mwaka wa 2019 yashinze Dalpha Umurinzi, asobanura ko kuguma muri FDU Inkingi bitari gushoboka bitewe n'uko abanyamuryango bayo bakorera hanze. Ngibyo rero ibya Ingabire Victoire. Birakomeye cyane. Yes, hanyuma mu Rwanda hari abofisiye bagera ku 108, abofisiye bakuru 108 bo mu bihugu 20 barangije amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama. Wabimenye Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente ni yabasabye abasirikare baturutse mu bihugu byo hirya no hino n'abasirikare 108. Yego, bari basoje amasomo ajyanye n'imiyoborere mu bya gisirikare cyitwa Senior Command and Staff Course mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama. Yes, Minisitiri Nduhungirehe rero w'Intebe Edouard Ngirente yabasabye urumva yabasabye gukomeza gushyira imbaraga mu kurinda ubusugire bw'ibihugu byabo ndetse no kurangwa n'indangagaciro nzima. Yego, abasirikare kabisa ubona ko batojwe neza. Yego, bagiye rwose kugaragaza ibyo bamaze iminsi batozwa. Yego, hanyuma dukomeze n'andi makuru. Muri Uganda rero Museveni yemeje ko ngo abasivili bagiye kongera kujya baburanishwa mu nkiko za gisirikare. Muri Uganda rero itegeko nk'iri ryari risanzweho gusa riza kuvanwaho, urabyibuka. Nyuma rero y'uko muri Mutarama urukiko rw'ikirenga rwagaragaje ko rugiye gusubizaho
kujya ruburanisha abasivili mu nkiko za gisirikare. yego Rero mbere y'uko rivaho iri tegeko, abasivili muri Uganda bashoboraga kuburanishwa mu nkiko za gisirikare. Ibi rero ni nabyo Museveni yasubijeho, kuko itegeko rishya riravuga ko perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ngo yashyize umukono kuri iri tegeko, avuga ko rihaye umugisha. Rero umuvugizi w'agateganyo w'igisirikare cya Uganda UPDF Colonel Chris Mageze yabinyujije ku rubuga rwa X yitwa Twitter, yatangaje ko iri tegeko ngo ryitezweho gukemura umutwe w'ikibazo cy'ubugizi bwa nabi bw'imitwe yitwara nka gisirikare ishingwa mu buryo bukomeye cyane. Ndetse magingo aya ngaya itegeko ryemerera inkiko za gisirikare muri Uganda ryongeye gutorwa mu gihe igihugu gikomeje urubanza rw'umunyapolitiki Dr Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi. Uyu Besigye akurikiranyweho ibyaha bikomeye cyane birimo kugambanira igihugu, guhirika ubutegetsi bwa Museveni. Gusa nyuma yo yitabwa muri yombi rye, urukiko rwa gisirikare rwambuwe ububasha bwo kumuburanisha. Ibi byose rero bikiri kugenda byigwaho. Museveni kandi mu bihe byashize, urabyibuka, yagiye agaragaza ko inkiko za gisirikare zifasha gukemura ibikorwa bitemewe by'ubugizi bwa nabi. Yego, muri Kenya naho rero abapolisi bo muri Kenya ku ya 17 Kamena bishe barashe umuturage wari mu myigaragambyo isabira ubutabera impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu yitwaga Albert Ojwang uherutse gupfira muri kasho ya polisi. Amashusho agaragaza n'amashusho nabonye akwirakwira, urumva, agaragaza uyu muturage wacuruzaga udupfukamunwa rwagati mu mujyi wa Nairobi afatwa n'abapolisi babiri bambaye kasike, bamurasa mu cyica ahagaze yitura hasi. Nyuma yo kuraswa uyu muturage bigaragara ko yari umuzunguzayi. Abapolisi bahise bagenda, abaturage baba ari bo bafata umurambo bawukuraho. Perezida w'umuryango w'abanyamategeko muri Kenya yitwa Faith Odhiambo yamaganye imyitwarire y'abapolisi agaragaza ko idakwiye kwihanganirwa. Umuryango Croix Rouge watangaje ko hari abakomerekeye muri iyi myigaragambyo, bityo ko uri kubaha ubufasha mu rwego rw'ubuvuzi. Wagize uti amatsinda yacu ari Nairobi rwagati afasha abakomerekeye mu myigaragambyo ikomeje, twiteguye gutanga ubuvuzi bwihuse dufasha ababukeneye. Imyigaragambyo rero yavuzwe n'urugomo rwakozwe ahanini n'amatsinda bikekwa ko yahawe akazi, arimo ayari yitwaje inkoni ndetse n'ayari kuri moto nyinshi. Abagize rero bari bahishe amaso kugira ngo batamenyekana. Icy'ingenzi abigaragambya basaba ni uko umuyobozi wungirije wa polisi Eliud Laga yakwegura kandi agakurikiranwa n'ubutabera, amushinja rero guharabika uru rwego rw'umutekano. Lagat yamaze kwegura by'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Nibigaragara ko rwose nta ruhare yagize mu rupfu rwa Ojwang, azasubira mu nshingano. Ubwo nibigaragara ko nta ruhare yagize nibwo azasubira mu kazi. Iran rero yatunguranye bwana Nsanzimfura Jarimura ubwo twambutse inyanja ngari. Iran yasenye ambasade ya Amerika muri Israel. Ni ikintu cyababaje cyane Donald Trump, yego, tugana ku musozo, wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahita anahagarika ibiganiro ari kugirana na Perezida Vladimir Putin. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Israel iraguma ifunze nyuma y'igitero cya misile cyagabwe kuri ino ambasade, ndetse Iran iki gitero yakigabye mu gitondo cyo kuwa mbere, urabyibuka, nk'uko byagiye bitangazwa n'uhagarariye Amerika muri Israel witwa Mike Huchabe. Ambasaderi Huchabe yatangaje ko ibisasu byaturikiye hafi y'ishami rya ambasade riri i Tel Aviv bikangiza bimwe mu bikorwa remezo, ariko nta muntu wigeze akomereka cyangwa ahasige ubuzima. Ibitero kandi bibaye mu gihe intambara hagati ya Israel na Iran imaze iminsi igera kuri 5 irimo kugenda irushaho gukara. Iran yamaze kwemeza ko yarashe misile zirenga 100 zigamije kwihorera ku bitero bya Israel bagabye kuri Iran guhera kuwa gatatu, ndetse bihitana na bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari yaraburiye bikomeye cyane Iran ko igomba kwirinda kugaba ibitero ku nyungu z'Abanyamerika. Amerika rero igishobora gukoresha imbaraga zayo zose z'igisirikare mu kwirwanaho
no kurengera iyi ambasade yayo. Yego. Umutekano uracyari muke ahitwa Tel Aviv ni mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Israel, aho ibi bitero byahitanye abantu nibura 8 bagakomereka benshi cyane. Ambasade ya Amerika yatangaje ko rero amabwiriza yo kuguma ahantu hose ngakomeje, ni ukuvuga ngo ni guma aho uri. Iran rero yatangaje ko ngo yiteguye no guhagarika ibitero, ariko igasaba ikintu kimwe amahanga, kugerageza kutabogamira kuri Israel. Iran nikivuga ati murekere aho ngaho. Si ibyo se? Yakoze cyane abakunzi bacu, tubashimire cyane. Yes, reka gushimira cyane bwana Nsanzimfura Jarimura. Yakoze cyane nawe bwana Fagika. Dushimire cyane abakunzi bacu babaye inshuti. Ariko aya makuru ya Iran na Israel rwose iyi ntambara turi kuyibakurikiranira gatanu ku kandi. Badusange kuri Huha TV official, niho turi cyane, kandi subscribe bashaka kumva ibintu uko byifashe mu gihugu cya Iran, Israel, ese bongeye gukozanyaho, ese bahanye agahenge, ntahandi bazajya babisanga cyane. Yego.